Dana arunaku rwanyuma abazyo aho abesimbere babere nibetombeitera ekitongole kya Electoral Commission aho abesimbere bagarukireyo batehandikise ahabwa network enkuyanja ahari mukuru w'entebe ya katano Sheema Abahamibwa omunyamakuru Sheikh Abdulatifu n'abandi bahamibwa ababarebwaho Baraganisa Ensi baheza kuhebwa obushagiki. Of course hati yebimbeyiro biryenteka byona nyowena kanso yanje na technical people kuba nyo tinkukora nyonka nico kugira ngwitwe abakanso orije wena abari rurede kureba ngu ebitu sigire nyuma byona twabimaririra sitenguza kubigamba ngu byawaye ngukumbiri mbahereza hatiriza kurenzyaho abo kubo bunyine ukugarkanisa abantu ukutarebera abantu mu madini ukutarebera abantu mu nganda okukora abantu bona ninzagumizamo abanyamakuru okubaru kureba ebitarije omubyanga ebibaru kubana barugamu bakaba abo kwetombeita Abdulatifu ayesimbirenka independent yatera omuranga gw'abanyamakuru kurugayo Kwetsimba nekigendererwa cyo kuyamba ebyanga byabo wene tutire tukavaringo burugwengu zo mu district ya Sheema ugira moti esente za PDM nabaze ugira moti ngweze mi ukabaze ugira tubaze wene hati ntoni kugira ngo reka tugeyo kaba maguru tureke kumanturamenti ingo guyarieze tukakoma tuyezereyo tuye yabashoma tubaze gutaha mu district tutereze biteri abashoma batahe shemekero misho ahabshomankuzi obu abamwe bagambaho kubwizire n'ubutera hanse ntunguka ya Sheema district otwera speaker Robert kwemereire kandi nawe owahamibwa aine ebyashoborora oburwenguzo bagamba mu district ya Sheema tokamanya oburwenguzo bukozi abantu basabwa mbaryenguzi konkota kuzumanya konka nashabacuruho tinko yana ngumuntu akwese izina ry'umuntu inga akoise omuntu kushisha akaruru kenga kushisha nagiye akwena ngo atunga akaruru because kagwara abantu abugye urwenguzi nanagamba cykwate na Diff Service Commission sometimes baka ikekora puti konkati tukagini turayizinga twakachiwa kutoronzire tukabya nguziyona so njye yose kwakora ibitongora ibindi bikuriye nzakura ngo twakwesa managa agutwine na munonga itwabembezi abukurwanisa oburwenguzi atyo Sheema Abahamibwa nuko kongera okushoborora oku oburwenguzi edini n'enganda yabimazire omuri Sheema ninaha na Jackson nkwato mungaro murebe Jackson namanya cyabire kirete ntaro kandi nanye kunahirize kukimanya na kiraki na kihaho nko muntu wo bufunanizibwa hati Sheema tekigera ntaro ahiyo mushachi witu yagera kuruga omwanyoga abekibina cha NRM hamwe n'abesimbire nk'abantu bonto nabo babaye handikise okurugerwa hari payasi ahimbisibwe owa Electoral Commission. As of now so far people nominated one we have independents and the NRM party sponsored candidates other political parties with them. By the day is still early. Gasha kwa Gerald Tugume omuri Sheema.